Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bawa yadda Allah subhanahu wa ta'ala duwane den ladon sallallahu alaihi wasallam. Kambe bengure mabbe e sahabaɓe mabbe e arbe jokkutugol batteji mabbe din ha nyande dargal dari. Aray miɗo hirango islam woni Allah subhanahu wa ta'ala wat jamme kise makko on e barkiji makko din e yurmende makko nden e hoore moɗon. Aray no andirɗen non e ɗe ñalaɗe woni ko suɓiɗen o dars ponte nde deftere fiqhu sunnati lil atfali wal mubtada'ina. Aray den natunoka kitabu salati hande hiden ka mana as-salat kondu woni firo julde sinnama as-salatu. Aray kondu woni ɗum ɓe wi as-salatu lughatan julde nden ka haalayɓe arab, sinnama lughatan kala wowlowo arab fotimo jangi foti o janga o muyno arabu ka wondo arabu ɓen hawnani arabu haray ko honɗum ɓe famata kamɓe sinnama as-salatu ka maɓɓe. Sinnama as-salatu ka haalayɓe wowlayɓe haala kan haray ma'naha ko fanda ɗon addu'a'u ko du'a. Haalayɓe arab ɓen kamɓe ko ɓe andi as-salatu huwa du'a ko du'a. Wa summiyat julde nde wirama bi dhalika ɗum ɗo lishtimaliha sabu moɓidirgonde ala du'a'i e dow du'a on. Sabu nde moɓidiri du'aji ɗin fuu julde nden ɗum waɗi si ɓeyni nde du'a. Ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala nde wino to khudh min amwalin sadaqatan, ƴettu ka jawle maɓɓe zakka on, laɓɓiniraɓe zakka on juula e maɓɓe. Fa inna salataka sakanun lahum, on salatu ɗon na juulugo Allahu akbar ya ruku ya arrafu mina ruku, on julde ɗon ko duwanagol ɓe, on ɗon ko lowatan no ƴetti. Waɗi noon kadi julde nden sen daarinde nde fof ko nde duwa. Ɗoodi ko fuɗɗagol ɓenna duwal istiftah ka udditirgol ngo. Si fatiha lanni kon ɗum ekkitete hollugo hunde ko duwa ko sakkitorgol aminu. A ruku sa ari ɗon duwano ɗon, sa bantike duwano ɗon. Kaw julde nden nde fof ko nde moɓidiri ko duwa. A duwa wa manaha fi shar'. Amma non sinnama julde ka sharia kañum ɓay sharia on artawi haalayɓe arabɓe no wowla fi julde. Hara noon sharia on kanko ko honɗum o wi julde ka makko sharia on. Ɓe wi sinnama julde ka sharia ko atta'abbudu lillahi ta'ala, ko rewigo Allahu towɗo on bi aqwalin konguɗi wa af'alin e golleji ma'lumatin andaɗi tabdaw hiɗi fuɗɗora bi takbiri habbirago wa tohtamu hiɗi hombire bi taslimi salminago ma an niyati wondude anniyagol bi shara'ita e shartiji mahsusatin hertinani ka sharia ko ɗum ɗo wiyete julde. Julugol ko rewirgol Allah konguɗi wano jangugol fatiha on, wano wigo subhana rabbiyal azim, wigo subhana rabbiyal ala, wano tayyaji ɗin ɗum ɗo ko konguɗi ana salminago ngon. Ɗiɗo fof ko konguɗi e golleji wano daragolngol ha feewa, a ruku waɗugo ruku on turagolngol,
ɓantagol ɓaawo ruku sujjugol ngol joɗanagol bayna sajadatayn joɗanagol fi tayyaji ɗi joɗagol fi salminangol ɗum ɗo ko golleji ko rewirɗamo ɗo ko golleji hara ko andadi kadi waɗi ya ar ha ka ruku iwa ka ruku ɓantoɗa yeyta kadi ɗi mouvement ji ɗo fuu waɗi ko andadi kala juulo so mankini ɗon goto mum e wiya yo juulayi malumati ko andadi hinof udditire takbir waɗi sa fuɗɗoto juygo ngo innata allahu akbar ko ɗum ɗo fuɗɗorta wa tohtatan bi taslim sa gaynay a wiya assalamu aleykum udditire takbir lannitire taslim wondude anniyago anniya on ti anniya ko Allah subhanahu wa ta'ala woni waɗande dewal ngal o anniyo hara o anniyaki ko woni juulirde ko fiyo wi'e mo juula hara wana yo juulutunno boy juulirta ɓay wowti juulude ko wonɗa juulirde ko ɓay Allah subhanahu wa ta'ala farli julde ko wonɗa juulirde ko fii yo o yoɓe baraji wonɗe mum ɗin juulira fi makko kanko tun on anniye ɗon anniyoɗa ɗum hay so woni cheytanari sortima doga arta e dow chartiji kadi ɗi tawata ko chartiji hertinanaɗi julde wano laaɓal wano woɗɗitagol ɗum ɗon fewtugol qibla natugol wagu ton ɗiɗo piiji fof no hertinanayo taw ko julɗo ɗiɗo fof no hertinana ko ɗum ɗoyete julde fi shar'i ka sharia hukmuha ñawore mum nden e ande wino al hukmu ñawore e wi ko jowi ka ko imma wajibun aw mustahabun aw muharramun aw makruhun aw mubahun ko ɗiɗo jowi ko gono waɗɗi ɗiɗi no yiɗa tati no harmi nayi no aña joyi no dagi kala ka inna hukum ko goɗɗo e ɗiɗo natta ene julde no yiɗa faalaɗo wo juulay ka julde no waɗɗi ko forcé be juule ka julde ko sunna siɗa faala juulay sa faala atta ɗum ka julde no harmi ka julde no aña ko ɗum ɗo wiyete hukum ko on to no julde placé e ɗiɗo e gandi ɓe wi alwajibu ko ma yuthabu fa'iluhu wa yustahaqu liqabu tariku wonto wajibu ko waɗɗi ko tawata neɗɗo on o heɓa baraji ko golli kon siko fi Allah waɗani haray himo handindina e lette si woni o gollali ɗum ko wajibu sinnama mustahabbun aw mandubun fof ko gotum ko ma yuthabu fa'iluhu wala yuaqabu tariku ko konko tata sa golli a yoɓete baraji sa gollali lette jokkama ko ente muharramun haram ko ma yuthabu tarikuhu wa yustahaqu liqabu fa'iluhu konko tata si neɗɗo on acciti o waɗali ɗum Allah no fawi mo yoɓugol baraji si tawi o waɗi ɗum haray lette no handindina e makko ko wiyete makruh ko ma la yuthabu yani ma yuthabu tarikuhu wala yustahaqu yani wala yuaqabu fa'iluhu konko tawata sonti acci o heɓa baraji so waɗi noon o fandididaka e lette amma mubah ko ma la yuthabu fa'iluhu wala yuaqabu tarikuhu wonte ko dagi neɗɗo on ala ɗum baraji sina taw imtisala li amrillahi o waɗi ɗum ton anniye on okkimo ɗum baraji o ala kadi bakkatu fi o waɗal ɗum ɗon no fota ko ɗum ɓenta bayna bayna ko ɗum ɗo kala ka inna ñawore hukum kala ka natuɗon ɓenni ñawore wonde kaari ko goɗɗo ɗiɗo jowoto ko ennama goo no waɗi ɗiɗi no dagi tati no yiɗa nayi no harmi joyi no aña ko ɗiɗo yaltata ɗo ko ɗum noon ɓennen hukumu salat ñawore julde ko wonni e ɗiɗo joyɗi mari ɓenna salatu julde nden taw rukunum ko tugala min arkanil islam jeeya ɗum e tugal islam ɗen ɓe gande jangino ka fuɗɗode fi julde ɗo ɓe maka ni e wondema hiya imadu din julde nde woni tugalal dina ngal faman aqamaha kala ñinnuɗo julde nden faqad aqama din hara o ñinni dina kan waman hadamaha so yirbini faqad hadama al islam hara o yirbini islam ɓe maki as-salatu ka raqmil wahid julde nden naatu wasko numéro en dewe arɓe ɓen fof
yuta sifrun be jonnete 0000 si woni 0 ji buy ari ɓawo en heɓa valeur si en on ittama hara 0 ji ni ala valeur ko ɗum ɗon ɓe addani en tarifi julde ndi ko rukun joni si woni woni ɗo si 0 ari ɓawo en heɓi 10 si 0 ji ɗiɗi ari ɓawo en heɓi 100 si tati ari woni 1000 madama en on no tabiti 0 ji ɗi no mari valeur en on wiwa tun 0 ko ɗiɗi ara ala valeur ɓe wi non julde nden si tawi nde woni ko kayre woni 0 sa waɗi sadaka yani kayre konde 1 sa waɗi sadaka 0 abi 10 sa juuli yani sa hoori 0 sa hajji 0 ko waɗa o waɗe 0 ɓaawo en on valeur o waɗa sa juulani a hoori nafata ko 0 a itti sadaka juulata ni ɓe addiri itan sartiji ɓeyni ñawore nden ko tugalal min arkanil islam jeeyaɗo e tugal islam ɗen waya wajibatun julde nden ko wajib o yii anda wajib ko ma yusabu fa'ilu wala honno ma yusabu fa'ilu wa yustaqu liqabu tarik on ko tata sa golli ayɓa baraji mum ni sa golla lette no faddima woni ko wajibun bil kitabi julde nden so ndaari ka qur'an konde farilla fi honɗum jomi men o wi inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ala no waɗi e dow julɓe ɓen e dow gonɗinɓe ɓen konde farilla bil kitabi wa sunna e ka sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki e mum ɓe maaki koni hakkunde neɗɗo e keferaku mum kon ɗum ko julde nden faman taraka faqad kafara mo hakkiti julde nden haray o woni kefero idan fi sunna wal ijma ka ijma fottango karama koɓe fof hiɓe fottani julde no waɗɗi ala sortiɓe ɗon ni julde waɗɗaki sina ɓe tata ɓe anda e pus ƴettaɓe gollitira dalil ka jommi wi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala dicrullahi acbar ɓe wiwoɓa jommi wi wala dicrullahi acbar ɗa awa janta go inde allah sa waɗi ɗum a juuta no woodi ɓen e leyɗole goo ɓe juulata wo ɓe janta dinde allah ko 0 ɓe waɗi en on boni nafoore allah mo juulali mawmen ɓen no ɓe noddiri noon julɗo ko sa juuli sa juulali na julɗo mana julɗo kon ɗum watta kon ɗo jantoto inde allah allah jaɓa ɗum est ce que allah no fawi feraɓe jantago inde allah de mana jommin ko mi addirde ɗin ɗon ko tittiɗiri hollugo jantago inde allah no mawni inde dicre kaka nder julde ɓuri wonde nanda sen faami tawti faamo ha faamoya yeeso ko allah wowli ɗon ko ella jano ɓe wi no fottana walla dillatu ala dhalika kathiratun jiddan daliluji holluɗi julde no waɗɗi ka qur'an no waɗɗi ka sunna no waɗɗi ka ijma ɗi dalilji no ɗuuɗi ha fikkiti sina feetuɗo fof no andi julde no waɗɗi hay mo ala haɗi hay mo juulani no andi julde no waɗɗi ala mo juulataɗo fottaɗo e ko aɗa juula onnama julde waɗɗaki ko wiyata minen ka toraneme yo allah newni kono mo andi no waɗɗi tiji ndan yimɓe ɓen no andi hiɗi waɗɗi accutugol beere fof no andi accutugol beere no waɗɗi sa fotte waro beere enne andi ko jokkuɗa ko moƴƴa ene min kay yo allah accintinan ɗum ka julde mo juulata himo andi no waɗɗi sa anni mo andi noon juulugol koko waɗɗi hi no waɗɗi kono minen kay yo allah wallu men mi wawa juulde araytu en faami idan julde ñawore nden ko wajibu na mandubu na yiɗa ɗum sakko wona ko de falɗa o juulande a faala ka waccaɗo jommen no yewti fi mum moƴƴa woni hafidu ala salawati wassalati lwusta wa qumu lillahi qanitin ɗum ɗo fof al amre yamiroje si joni men yamiri hunde nden haray no holli koko waɗɗi o wi kadi aqimu salata watu zakat ɗiɗo fof ɗum dalilji mumen gaynata fi ɗum julde wa amma al hikmatu minna amma hikma wonte hikma kala hunde nde yiɗo joni men waɗi tawi no woodi ko fi honɗum o waɗani ɗum tawi no woodi nafoore nde waɗa o waɗata to yen ar juulen tun hara fus ala hana ya heeɓi hay fus hikma sinnama hikma hunde no wawa sinnama atay goɗɗo no yeeyeɗa butiya kon ɗon ɗa yeyande ɗo oyna ko fiyo miyeɗu mbuudi ka ko fiyo yeytu nanda sen famde ɗum
an kon ɗum waɗanta ɗum ko fiye meɗunde kaari ta do hiɓe habbi natija kon ɗum natija min julde on ɗum woni hikma yo joni men farle dow men jilde tawa umurun katira fiyakuji ɗuɗu min somi ɗo min nana jeeya mum tatahiru nafsi laɓɓingol wonki neɗɗon kin wa taskiyatuha fof ko laɓɓingol kadi gogo mo juuli mawnintina rewa e makko waɗi ya ar ya jebbilana Allah subhanahu wa ta'ala daroɗa jippitoɗa wallina yeeso ma ngo yeeso makko jebbiloɗa ɗum téléphone sonna susta décroche goɗɗo nodda susta notade ko welɗa o a ñamorta ɗon ha gayna ɗo ara mawnintinare wiɗo a laɓɓini wonki makin ɗon ɓe jeeya mum munajatullahi ta'ala sowdodirgol Allah subhanahu wa ta'ala fi dunia ka aduna wa mujawaratu e kawtirogol makko fil akhira kalaka juulugol siɗa jangude siɗa juulude harayno wawa so ko an Allah subhanahu wa ta'ala woni sowdodirde ɗo yewtude ko ɗum waɗi Zainul Abidin no jeeyano ko ɓe siki e makko wonde so salligino ke aw gayni o ɓiññay no aray mo maapi ɓenni mo an ñande kala ñande sa salligi ka gayni tawɗa huuliɗa ɓiññiɗa maapi ko ɗum waɗi o wi onon ɗo fof ko hombon nelante yawgo yiidoygo e lanɗe hara maapaki o milan salligila yaade joni yewtude Allah subhanahu wa ta'ala ilan maapi simi watta ɗon ellaw hakkude amen ɗum ɓen anduno ɗum o andi al ihsan o andi tugale islam ɗen nde arno tugale ɗen joyi tugale iman ɗen jeego ihsanan ari gota woni 12 ka joni noon ko nga sakkitoral ɗon a heɓatangal a rewale ɗeɗa 12 fuu ɗum joni mi yaninelaɗo maki an tabudallah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ko ɗum mawɓe men ɓen kamɓe hiɓe considére no mo yonni wana julɗo mo wujji wana julɗo mo tooñi wana julɗo mo feni wana julɗo seede mum ɓen nayno an acca 12 a accu 12 waɗuɗa wonde kaari ko 12 min acca ko arkanul islam 5 ɗi joyi arkanul islam 6 o gandi joyi si wattama e jeego wona 11 on tuma noon tugalal ihsan nga woni 12 yo an a accu ɗum fo yenniɗa goɗɗo an a accu 12 ɗum ɓe ma kayno an a accu 12 yenniɗa goɗɗo a accu 12 a juulaɗi a accu 10 andi joni fayda yalti fiw bi mana ko be rewa Allahu wasi anta kanko mo rentuma himo siivuma waɗi sa jangude fatiha on haray wimo kala ko wowɗa ko wimo enna mi jaɓi ɗon sowdodirde ɗum ɗon no jeeya mum alaka wawɗa sowdodirde joni men e nder alaliji maɗe fof sina seɗa julde ɗum ɗon no jeeya importance hikma ko julde mari nafoore no jeeya mum sa juuli julde nden a ɗuɗɗini juulugol a wonoyoy kawtuɗo Allah subhanahu wa ta'ala fi on ɗum waɗi ka firdawsi e arshe o woni woɗɗodira ɓen no yiya joni men sowno o ɓe gandi nde Rabi'atu bin Ka'bin nde wino nela sallallahu alaihi wasallam yo nelaɗo toranomo yoɓe wonde ka aljanna ɓayle nelaɗo ko firdawsi hoɗi on ɗum ɓennomo a inni ala nafsika bi katrati sujud wallitoran ɗuɗɗungol juulugol andi ko juulugol ngol ɓennano wallitoran ɗuɗugol horugol wallitoran ɗuɗugo jeyaade wallitoran ɗuɗugo sadaka ko ɓenni wallitore an e wonki maaki ɗuɗugo juulugol hollugo juulugol a kawtiro e Allah subhanahu wa ta'ala ɗum no jeeya nafoore nden no jeeya mo annahyu anil fahsha'i wal munkar julde kadi haɗay waɗugol pankare zina warugol hoore penale jane jamfagol wujjugol toñugol julde haɗay ɗum haɗay kadi añiniɗi ɗin fof ñoore baddi e ɗinɗon fof ɗum waɗi si ɓenni si neɗɗo on imo juulude o amoyoy imo juulde o toto musique imo juula o nodday rewɓe imo juula o wujjay imo juula o fenay hara o juulali tawo ko sport o waɗi wadde na ko jommi wi kon firtoto ka jommi wi haɗay o wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimat kanko timmi so wowli firtatako joni noon a juuli ha joniɗa wadde ɗo ko yirtitete ndaare ceerno no juulude no naali juulirte ɓa na ko jommi wi kon firtoto
نجامون تحقيق الوحدة تبنتنغو غوتان كاكو بين المسلمين حق لجولب بين في صلاة الجماعة كجولد جمع والجمعة كجولد جمع والعيدين عيد جبن وغيرها اكونا من الأوقات وغتوج وانغو جولب بين فونين غوتو بفوتا نكونغوتو بولا وند واتري bakondira engalaka marden sina kajulde ka si julde jamaai fo bakondira do wade ni safa mo beno tondira patron e miskino fo bakondira don lande lama do bakondira goto feddana be fo tiroda fo bantoda fo sujjoda fo wawla kadi wunda watere al wahda dum be wada dum kajulde farili tada kajulde juma be wada dum ka idije e juldeje yeddiɓe ɗum ɗo fof hollay julɓe ɓen ɓe wonday yimɓe si bakkodirtaɓe yurmodirtaɓe laabodirta julde nden non hollay gotan ka ko ɗo en fof koye gotum ɗo ɗo ala ɗo wiyeteɗo kaari ko kaari nder juulirde nden ko julɓe wonga ko julɓe lanni ɗum no jeeya mum ɓe lanni hikma o ɓe wi robiannaye ɗum ɗum ala man tajibu salat koye jungo on mbo julde non farli ani ɓayni ko wajib julde ko farli enen ko kala neɗɗo julde no farli mo ka no wodi ɓe farli no wodi woɓɓe farlaka ɗum noon ɓe landi en koye hoore hombo no julde farli waɗiɗen duwa andude anda min si tawi julde no farli mi andama mi darora mi oɗo si farlaki ɗum anda konto darantoɗum ɓe wi tajibu salatu julde nden no farli alal muslimi e dow julɗo na kefero yalti ka go al aqili marɗo hakkil feetuɗo yalti ka al baligh hellifaɗo pay ko yalti pay ko yaltiɗo kala kaɓe wi julɗo kefero tawaka ɗum kayna aqil marɗo hakkil feetuɗo tawaka ɗum baligh hellifaɗo mo hellifaka tawaka ɗum ويشترط هنا شرطنا في حق المرأة حق سناجو كانكو دي جولد فارلوم كانكو وانا ونغول ماكو جولد تون جولد فارلوتام وانا هلي فغول ماكو تون جولد فارلوتام نافي مماري تون حق الجولد فارلوتا سناجو كانكو يما شرطنا نا كويجي دو هوري دي بيداني دي وربه بندو كانكو نلاندي ما الطهارة من الحيض والنفس laabugol jiijam fiilaye e jiijam jibinal simo fiilade ara jurde parlaki mo balɗon julde no harme makko kanko simo jibini o laaɓali julde no harme makko ɗon kanko ko beyo laaɓa e ɗiɗo ɗiɗi so tawtina noon o wona muslima o wona aqila o wona baligha après noon o wona khalin min al hadatayni bimana min al haydi wan nifas so sortike ɗiɗo si julde parlomo kanko sonnajo anda sen fan wala budda lil atfali be tum wonande pay koy toso koy o andi koy ɗon julde wana wajibu newre maɓɓe ka e yi julde jaka no wodi ka wonata haramu newre goɗɗo hoore sonnajo fiiliɗo ma won marɗo jiija jibinal haram e yi noon a wajib e hoore so ala ɗum ɗo mo jogii ɗi jikkuji ɗawo e worɓe ɓen kadi no wona jaka kadi mandub yiɗanegol lil atfali wonande paykoy ayya atadu nde ɓe duumoto nde ɓe yaata ɓe eltora alaya e julde nden qabla bulurin ko atti helli fegol ɓe wowta a aada so no ɓe aɗa awa aada maɓɓe so no argol juula wa yatadu kadhalika wanno noon ɓe eltorano noon alal muhafadati ala e renugol julde nden wa ta'diyatiha e tottugol nde bi khushu'in e yankinare fayɓe ɓen no duwa julde ɓe anda si nder yoni ɓe juulay fay koye tusa koy ko yelli faka ɓe anda nder juulgol yoni ɓe doga ɓe juuloya nde ɓe juula kadi ɓe ekkite kadi eltagol kamɓe woni wo haray ɓe yankini senti turiketano turi so darke mo dari hara koye pagayata ka julde koye ekkite ɗum annon ɗum ɗo wawata ɗum sina maɓɓen tawetende toɓɓe seni no woɓɓe ɓen baba en mum jooɗo to huɓɓina teli ɓenna to hayyala sola ɓen makko ɓeyda volume konto koyɗo juul woɓɓe kadi no wakkili juulugol ɓenta ɓengu maɓɓe juul ɓenta ɓiɗɗo juulu
kamɓe tu julta yonti lerɗuyo ɓe ɓiɓɓe moƴƴi o ekkitaɓe ɓe juula ɓe mawnira o ekkitaɓe haa ɓe waawa hara si ɓe janngo tumɓe naako ɗum babe makanay nuni sina ɗum ɓe mawna ɓe inta babe maɓɓe maaki ko adi no sa eltalimo ko moƴƴi amma koye ta yeeso makko tumaw jangi en faami ko ɓe ekkite kadi hara ko ɓe yankino de ɓe juula ɓe ndarɗa waɗirni on ti hara amani haa fay ɓe wawa ɗum wa yuqimu furudaha ɓe ñinna kadi farillaji julde ɗin ɓe eto haaɗi fof majji ɗi timma hara ɓe aɗali yana immu en attay ɗon wa akhir dawana ani alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Mana salatu firo julde nden as-salatu lughatan julde nden ka lugha manaha mana mayreno addu'a ko du'a wa summiyat bidhalika nde innitirama ɗum listimaliha fi moɓidirgol nde ala du'a e dow du'a o wa manaha fi shar'i mana mayre nden ka sharia at-ta'abbudu lillahi ko rewirgol allahu ta'ala to ɗon bi aqwalin konguɗi wa af'alin e golleji ma'lumatin andaɗi tabdawɗi no fuɗɗore bi takbiri habbirago wa tohtamu hiɗi hombire bi taslimi jebbilagol ma niyati wonde anniyagol bi sharaita mahsusatin wonde shartiji hertinaɗi hukumu a ñawore munden a salatu julde nde rukunun ko tugalal min arkanil islam jeyaɗum e tugal islam nden waya julde nde wajibatun ko waɗɗinde bil kitabi ka deftere wa sunnate ka sunna wal ijma e ka ijma walla dillatu dalilaji ala dhalika e dow ɗum ɗo kathiratun jiddan no ɗuuɗi moƴƴa wa amma al hikmatu minha amma hikma on e nde julde faya umurun kathira ko fiyakuji ɗuɗuɗi minna no jeeya mum tathiru nafsi laɓɓingol wonki kin wa taskiyatuha e laɓɓingol ki kadi munajatullahi no jeeya mum sowdodirgol e allahu ta'ala to ɗum fi duniya ka aduna wa mujawaratu e kawtorogol makko fil akhira kalaka no jeeya mum annahi haɗugol ngol anil fahsha e ga e pankare wal munkare añinit ɗin no jeeya mum tahqiqul wahdati haqqingol gotan kako ngum baynal muslimin hakkude julɓe ɓen fi salatil jama'ati ka julde jama wal jumate ka julde juma wal idayne ka idije ɗiɗi wa gayra e ko naɗum ɗum min al awqati ka wagutuji ala man tajibu salat ko jungo hombo ko hombo woni ko julde farli ɓe make tajibu salatu julde no farli alal muslimi e dow julɗo al aqili marɗo haqqil al bishra qabla bulughin ko atti helli fegol maɓɓe ngon wa yatadu kadhalika ɓe wowtinoro noon alal muhafadati alaya e renugol julde nden wa ta'diyatiha e tottugol nde ɓe khushu'in e dow yankinare wa yuqimu e nde ɓe ñinnata furuda farillaji julde ɗin wallahu ta'ala alam. Adde nde a deftere konto anden ɗo bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Araya joni den jangude fi o sahabajo tedduɗo wiyeteɗo Asim bun Thabitin radiyallahu anhu ara jangino fi makko hanki ka ɓe hudaliyankoɓe warnomo ɓayɓe warimo tawi yimɓeɓe makka no faala hendade hoore makko nden ɓay Sulafatu bintu Sadin o fodino kala naɓanɗomo hoore nden o endo laalagal hoore makko nden o yarira beere o jonnaymo jawdi ko faala jon noon ɓayɓe warimo ɓe ayni ɓe addanama ndin jawdi wiyama ko noon jonnay men taw hoore makko ndin simen jonna on jawdi ndin ɓe ari ɓe tawi ñaaki e pirin no wombi e makko ha tawi ɓe fokkitiray ton tun ñaaki ɗin ƴakka ɓe pirinji ɗin ƴakka ɓe ha ɓe aldi ɓe fotti yoɓe wonu joni ha so woni kikiɗe pirinji ɗin e ñaaki ɗin iwa ɗon ɓe wawa arde ɓe hendomo on tuma ɓe jooɗi ɓe habbiti ɗon tawi ɓe woɗɗa fu rewɓe ɓeni yoɓe habbito ɓe lakinnahu kontun kanko ma kaada ɓattanoki
ينصرم النهار جمع نيالر ما يا ويقبل الليل جمع فيوتتا حتى تلبدت السماء أسماء جوجدر بالغيوم نبه الكثيفة بمعنى دولة سكودة الدكني بالجة عندي بسكودة بجوجي ودون سجم بين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ibe fawja Allah kanna fawja joni be wondino ɓeere wonde ma ɓay jemma ñaaki e pirin memata goɗɗo joni yoɓe wonno ha jemma ɓendo hoore nde tawi joni men kadi oyano torino ɗum wonde ma noon ɗum wata wonde joni ɓay woni jemma pirin jiɗi yehi niɓɓuti asaman fof jogodiri duule niɓɓutuɓe no moƴƴa wa arada aljaw jeeyo ngon fof watti no riggo wa asbata no farmito tawi no riggo hino farmito moƴƴa wan haramal mataru ndiyanda yuppi inhimaran hattirde yuppagol lam yashhad lawul muammaruna meeɗa seedade siga ɗum ɗo wuruɓe ɓen mathilan siga ɗum ɗo mundu wujudu bila ɓe woda ala tilkal arde ndi leydi muammirun ɓurɓe marde duuɓi ɓen e nokkure nden ɓe wi gila ɓe taga ɓe gandi ko nayeɓe ɓe wiyata si gila men taga men yiya siga ɗum ɗo ɓe wi gila ɓe taga ɓe meeɗa yiide siga nde niire ma siga ɓen parñitteɓe ɓe nan ɓe dañande taw goɗɗo a tajoɗanade ɗum yaasi fi yiɗgo mbuuɗi wa sara'an no yacci noon moƴƴa ko yaawi kon ma salatis shi'abu konko tata jooli ɗin ili wamtalatil bitahu jooli ɗin heewi wa gumiratil awdiyatu ayde ɓen kadi heewi diyan waktasahal mintaqatu région on fof laaɓi saylun woni heewiri ilol ka saylil arim wano ilol asayl huwa al arim wal arim huwa sayl ko woni ɗum ton arim on komo ƴetta mafulu mutlaka tiiɗugol ndiyan ɗan ari a en ta ko kad tippa na tuwa Konakiri ɗon sayiji go aray ɗo laaɓani e kono ɗanɗa ko arnoɗan renugol ɓandu jeyaɗo gooto ɗan ari aɗan tiiɗirno fi neɗɗo gooto ko ɗum waɗi faalaɗo duwade jaabo o waɗay goɗɗo hakkunde makko e joomi men o waɗanay joomi men goɗɗum o daranto joomi men e diina makko kam sa waɗi ɗum tun a torotako moyna watta sa yoɗo no torowa o dari ɓe warino o wi joomi ɓaymiɗo reeni diina ma kan joomi ɓay tummiɗo defandudata Allah min ka renanan tew an on e ƴeyalde wata goto min ko ɗum addiɗa ndiya ko ɗum ɓen ta tawassulu bi amali salih jokkorgol joomi men golle mum moƴƴiɗi en faami falamman balaja subhu nde subaka on feeñi no henti qamat hudaylu an ko ɓe ñimmi ko Allah walli ɓe no henti weeti tawi nde andan hettike tabasu ɓe ɗaɓɓita an jasadi asumi ɓe ɗaɓɓitude ɓandu asum ndum fi kulli makane e kala nokku kono falam taqif lahu ala athari ɓe yaali batte ɓandu ndum few ɓe yaali hay nokku ka batte ka ndu ɓandu wonno o toroto joni men acca ɗon subhanallah he golle makko fof ko dartanagol diina joni men kam ɗum waɗi yo neɗɗo wakkile doɓa gundon hakkunde makko Allah subhanahu wa taala o heɓa gundon ko jaɓirante duwa ɓe gandi ɓe tatoɓe natunoɓe ka fammere nde ɓe naati hayre nden fermi fammere nden few tawi alano ɓe yaltira faa bo gasata ɗo dumi golde gasata mo be maɓɓe ko golle mum moƴƴum kun wino Allah mi wanno hunde taari si tawi ko fiima mi waɗirno hara ittanmi hayre nden joni min ñitta seeɗa ko noon mo be maɓɓe addi golle mum gotum ko marno kun hayre nden fottiti si tawi noon an hay fo saɗa attaade sadaka ha hande tawi ko fi Allah ittanɗama goɗɗo ñamari kam ma tawi ko fi Allah a jangirali fi Allah a juulirali fi Allah ala ko waɗɗa addota haronka o dhalika ɗum ɗo anna sayla no ilongol akhadahu ƴettuno asum baida nabunomo ka woɗɗi ay goto anda ka o yahay
ilongol jettimona few wa mada bi ila haythu la ya'lamun ilongol nawri asum kay gota anda konto ngol libboy mo ngol wadi mo Allahu ala sabu du'a ma kontu falaqad istajaba Allahu jalla wa azza ko haqiqa Allah teddudo to don jabinani dawata asum bun sabitin du'a asum bun sabiton do fahama jasadahu tahira o reni bandu makko laabu ndum min ayyu mathila bi dabe tajata bandu Allah reni mo fiw bandu laabu yo hore hunjinde Qur'an yo kefere jettinde yarira bere jom men salato ta kefere bata do lewre juudo wasana ra'saul karima Allah reni hore makko teddunde nden min ay yushraba ga ende yarete fi qihfiha al khamru elalagal hore makko nden bere Allah reni hore makko nden dum wadi no jommi wi walam yaj'al Allah wadadi lil mushrikina wonande shirko bebe alal mu'minina do gondi bebe sabila lawo wandi do jommi wi alal muslimina sakko wona wa heferaɓe wata julɓe ɓen ko alal mu'minina gondimɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓen haray ko ɗo fi asum woni ko lanni asum bun thabitin ara en ara jango fi o wiyeteɗo utbat bun ghazwan radiallahu anhu hande kadi en gayni fi o sahabajo wiyeteɗo asum bun thabitin yo Allah ɓeydu yiɗudemo ɓeydamo yurmede kanko sahabaɓe diɓe ɓen fof enen kadi wonɓe baɓen Allah o arsi kay waɗugol ko weltoranta en dumina en golleji ɗin ha o ƴettita en haral mo weltani en wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Lakinnahu kuntum ma kada yansarimu nahar hay eɓɓali nde jalorma on no yaha wa yuqbilu llaylu jemma on no ara hatta talabbadati sama'u ha asama jogodiri bil ghuyumi dula al katifati sukkude addukoni ɓaleje wa arada al jawu weyo ngo watti no rigo wa asbada no farnito wan hamara al mataru ndiyanɗa yuppi inhimaran yuppagol lam yashhadu lahu al muammaruna ɓe wuruɓe ɗo meeɗa seedade mathilan siga mundu wujudu siga gila ñande ɓe wooda ala tilkal arde ndi leydi wa sara'an no yacci ma salati shi'ab ko ilino kon ka joli wamtalatil bitahu joli ɗin heewi wa humiratil awdiyatu ayɗe ɗen heewi waktasaha almintaqatu région on fof woni ko heewiri saylun yani ilol ka saylil arim wano ilol falamman balaja subu nde subaka feeñuno qamat hudaylu inni tabati ɓe ɗaɓɓitan jasadi asum gaɗanɗo asum fi kulli makane kala nuko falam taqif lahu ɓe famanali ɗum ala atharin e dow batte dalika ɗum ɗo anna sayla no ilongol akhadahu ƴettunomo nabi ba'idan ka woɗɗi wa mada bi yaade makko ila haythu e nokku la yalamuna ka ɓe anda falagad istajaba Allahu jalla wa azza waqiga Allah tedduɗo to ɗon jaabini dawata asim bun thabitin noon du'a makko on fa hama jasadahu tahira o reeni ɓandu makko laaɓunu ndun min ayyu mathila bi nde ɓe taƴitata ndun wa sana ra'sahul karima o reeni hoore makko teddunde nden min ay yushraba gande yarte fi qihfiha e laalagal hoore nden alhamru beere walam yaj'al lil mushrikina Allah waɗanali shirkoɓe ɓen alal mu'minina e dow gonɗiɓe ɓen sabila lawol wallahu ta'ala alam.